nongeye kubasuhuza. Tugiye gukomeza n'isomo ryacu, dukomeje kwiga gitari. Twabonye ibintu byinshi bitandukanye mu video yagiye abanza. Ubu ngubu turi kwiga chord, major chord. Twabonye chord yabanje, twabonye chord ya C, tubona chord ya D, tubona chord ya E, tubona na chord ya F. Ubu ngubu tugiye kureba chord ya G, G chord. Chord ya G nk'ibisanzwe nkuko tugenda tubibona, nayo yubatswe n'amanote atatu. Note ya mbere yubaka chord ya G ni note ya G, note ya kabiri ni note ya B, note ya gatatu ni note ya D. Nkuko bisanzwe tureba kuri ya mirya yacu, twibuke ko turi kwiga gufata amanota muri tuno tuzu dutatu. Hanyuma tugiye kureba uburyo twakubaka ayo manote agize chord ya G maze kuvuga. Turahera ku murya wa mbere nk'ibisanzwe nkuko dusanzwe tubigenza. Umurya wa mbere ni umurya witwa E. E ntago ibarizwa mu manote yubaka chord ya G. Tuje hano iba F, hano bikaba F sharp, iyo tugeze hano iba G. G ni note yubaka chord ya G. So iyi G tubonye turaza kuyikenera kuri uno murya wo hasi. Iyi note tubonye ifatwa n'aka gatoki kagahera, turaza kubireba uburyo bayifata. Umurya ukurikiyeho ni umurya witwa B. Note ya B ni note ibarizwa mu manote yubaka chord ya G. Ntago turi buwukoreho nkuko tubisanzwe, tubonye ko note ibarizwamo, ntago tukora ku murya. Umurya ukurikiyeho ni umurya wa G. Uyu murya nawo ntago turi buwukoreho kuko G ni note ibarizwa mu manote yubaka chord ya G. Umurya ukurikiyeho ni umurya witwa D. D nayo ni note ibarizwa mu manote yubaka chord ya G, nawo ntituwukoraho. Umurya ukurikiyeho witwa E. Umurya wa E ntago ibarizwa mu manote yubaka chord ya G. Turaza hano, nituza hano iraba E sharp, hano iraba B. B ni imwe mu manote yubaka chord ya G. So bivuga ngo turaza gukenera gufata iyi B. Umurya ukurikiyeho wa nyuma ni umurya wa E. E nayo ntibarizwa mu manote yubaka chord ya G. Twibukiranye ko umurya wo hasi nawe ari E kandi hano twahabonye G. Bivuga ngo naha hejuru hari G. Hanyuma tugiye kureba ukuntu turi bufate aya manote uko ari atatu tubonye. Urutoki rwa mbere, hari uburyo bubiri bwo gufata chord ya G. Ushobora gukoresha urutoki rwa mbere kuri iyi note tubonye hano, tubonye ko ari B. Urutoki rukurikiyeho rwa kabiri rukajya kuri ya G yo hejuru tubonye, kano gatoki kagahera kakajya hasi. Ubu ni uburyo bwa mbere ushobora gufatamo note ya G. Kwiga ubu buryo ni byiza nabyo kubera yuko ushobora gukenera kuzakoresha urutoki nanone ufata uyu murya wubaka irindi note naryo dushobora kuzabona mu yandi masomo, ariko hano turi kwiga chord ya G. Bivuga ngo ubu ni uburyo bwa mbere nshobora gufatamo chord ya G. Hari n'ubundi buryo nshobora kuyifatamo, nkaba noneho nakoresha izi ntoki uko ari eshatu, uru rutarimo, nkafata uru rutoki rwa kabiri nkarushyira kuri wa murya wa gatanu mu kazu ka kabiri kuri ya B twabonye, uru nguru rwo hagati nkarushyira hejuru kuri wa murya wa gatandatu kuri ya G twabonye, naho n'aka gahera nkagashyira hasi kuri ya G yo hasi. Ngira ngo muri kubibona ukuntu iri nota narifashe. Ubu ni ubundi buryo bwa kabiri tubonye. Ubu buryo burafasha nabwo cyane kubera yuko uzasanga akenshi ari bwo bworoshye, kuko kuva kuri rino nota ujya ku inota rya C, nubwo atari byo turi kwiga tuzabibona nyuma, birakorohera kuko uhita umanura intoki ebyiri ugahita ushyiraho ruriya rutoki rwo hirya, ikahita iba ya chord ya C twabonye. Ariko ntabwo ari byo turi kureba, turi kureba ibitworohereza. Ni ukuvuga ngo hari uburyo bwa mbere ushobora gufata chord ya G muri ubu buryo, hari n'uburyo ushobora gufata chord ya G muri bwa buryo bundi twabonye ukoresheje izi ntoki. Ubu buryo bwose burakoreshwa iyo ucuranga chord ya G. Uzahitamo ubukoroheye, ariko nakugira inama yo kubimenya byose kuko hari igihe uzakenera kuba wakoresha rya nota rindi navuze, biri gusaba kongeramo urundi rutoki hano. Warukoresheje rero hariya hejuru urabona ko utaruzana hariya ngo bikunde, bisaba ko ubuzi no gufata chord ya G cyangwa chord ya G muri ubu buryo. So ikigamijwe muri iri somo ryacu twibukiranye ni ukumenya gufata amanota cyangwa amachord, hanyuma tukamenya n'impamvu yabyo.
twabibonye ko amakorde yose agiye yubatswe n'amanote atatu. Aha tubonye yuko uyu murya wahindutse, iyi nota twafashe ryahindutse G, iri rya hano rihinduka B. Uyu murya usanzwe witwa D kandi barizwa mu manote yubaka corde ya G. Uyu murya ukurikiyeho witwa G, naho G barizwa mu manote yubaka corde ya G. Uyu wo hasi witwa B, B barizwa mu manote yubaka corde ya G. Hano hasi witwa E, ariko twabonye ko dushakaho G tukayifatisha agatoki kagahera, ukahita wubaka corde ya G yuzuye.